Mateo Kapitulo 26. At milyari, inyang Jesus ayari nanungan deting amano, sinabi na karingkeyang alagad. Baluan nyo, king kalabas ni nga duwangaldo, datang yung Pasko, at ing anak ning tao, miyabiyeya bang ipako. Kanita pinding punding saserdotes ang punding makatuwa king balayan. Mitipon la king patyo ning matas a saserdote, aaw sandang Caifas. At may sangguni la, baring dakpan Jesus king kalalangan, at layon ding papate. Dapot sinabi ra, king kayaldawanan na ning pista, bang magulo ing balayan. Ngeni inyang karinya Betanya Jesus, kimbale ng Simon a leproso. Linapit siya kaya ing metong nga babaying magdalang metong abasong alabastro. Mitmong maulagang ungguento at bilos na king kayang buntok. Kabang makahilig ya king dulang. At di nga lagad, panakit da kaniti ni kasbula. At sinabi ra, nanong kapakayan na ning kapanyiran ay itinan. Huling ing gwentong iti, api saling mal, at miyabiye ka rin kalulo. Dapot Jesus talastas na iti, sinabi na karela, bakit lilingas nga san iyeng babae? Mayap naman ing depata na kanako. Huling kayabe yung parati ding kalulo, dapot ako, ko akayabe parati. Huling yung pamamulos na king katawan ko king ungwentong iti, depatana, bang isadya na kanako, dikil king kutkutan. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, king nuka rin paman iting ibanghelyo mi panaralya king meto yato. Iti mang depatana ning babaying iti, misalita, king kapigaganakan kaya. Kanita in metong karing labingadua, itang mayayawos Judas Iscariote, mineya karin punding saserdotes. At sinabi na, nanong buriyong ibiye ka na ako, at ako ibiye kay kayo. At tinimbang do kaya ding 30 kapirasong pilak. At manibat pin kanita, menintun neng mayap aparalan, baning ibiye karela. Ngeni king mumuna ng kayaldawanan ning tinape alang levadura, linapit lang ang Jesus ding alagad, ngara. No ka rin imburi mong isadyara ka, bakang mangan king Pasko. At ya sinabi na, umeko king syudad, ketang metong ataw, at sabihan nyo kaya, ing mayestro sasabihan na, ing kayaldawan ko malapit na, ing balemo karin ko pag masusyan ing Pasko, abe ko ding alagad ko. At ding alagad, de patanda itang inutos ng Jesus karela, at sidyara ing Pasko. Ngeni inyang miras na inggat panapon, ya makalukluk ya king dulang, at abe no ding 12 alagad. At kabang mamangan la, sinabi na, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, kinging metong kay kayo, paglinguan na ako. At ila binalang melungkot, at balang katao, migmulang sinabi kaya, ako? Gino? At may kibat siya at ngana, itang makisulo ka na ako king pinggan, yang maglingo ka na ako. Ing anak ning tao makone, nung makanano ing makasulat dikil kaya. Dapot kalulo ni itang tao, aking uli na, ni paglinguan niya ing anak ning tao. Maya paketang taong ito, ing enesami bayit. At Judas amiglingo kaya, may kibat siya, ngana. Ako wari, Rabi? Ya, ngana kaya. Ika, sinabi mo. At kabang mamangan la, Jesus kinanwayang metong atinape at binindisyonan ni, inisine, ang pumpinyene kanita
karing alagad. Sinabi na, kuwanan niya at kanan, iti yang katawan ko. At kinuwane kanita ing metong nga kopa, at pepasalamat niya, ampon binye ni karela, nga nang sinabi. Inuman niyengan, uling iti yang daya ko kintipan, at iti mi bulus king uli rading malda, bang mayat bus ing kasalanan. Dapot ako sasabihan kupin kay kayo. King madibat ngeni, na ako minum king bunga na niting wake. Ang gana king aldo ay inuman king bayo, akagum da kayo king kayarian ng ipa ko. At kay batdang dinalit meto nga imno, minela king bundok ning Olibos. Kanita pin Jesus sinabi na karela, iko ngan manakit kong ikamwayo ka na ako, king benging iti. Uling makasulat, sugatan ke ing pastul, at ding tupa ning kawan misalbagla. Dapot pa manyubli kong umekong makauna ke kayo king Galilea. Dapot ti Pedro may kibatya nga nakeya. Nung ila manakit lang ang ikamwa ke ka, kapilan man, ako, kumimwa. Jesus sinabi na kaya, ing katutuan sasabihan ko keka, king benging iti, bayi at tulaw king manok, ilingad mo kong makatatlo. Sinabi na kayang Pedro, bistat man mate kung kayabe mo, makanyan man, era ka ilingad. At ding hanggang alagad, makanyan mo naman ing sinabi ra. Kanita Jesus dinatangyan kayan tabe nala, king metong akakarinan amayayawus Getsemani. At sinabi na karing kayang alagad, lukluk ko keti, kabang ako, mame ko karin, ampon manalangin. At tikino di Pedro, ampon tingadwa ng anak Zebedeo, at migmulaning melungkot, at binang melingas-ngas. Kanita sinabi na karela, malungkot yang binaing kaladwa ko, hanggaking kamatayan. Malakwan ko keti, at makipaglame ko kanako. At sinulong ya pang ditak, at miksa kabiya at may nalangin, nga nang sinabi, iba ko, nung malyari, paboren mong lumabas siya kako iting kalis. Makanyan man, aliwa ing kaburian ko yang malyari, nung itang keka. At mineya karingkeyang alagad, at di sanong matutun, at sinabi na kang Pedro, bakit ko makapakipaglame ka na ako, metong mumang oras? Lumame kayo at manalangin, bang eko lungub kintokso, ing espiritu king katutuan makasadyaya, dapot ing laman may na. May koyang miyuman king makaduwang ukudo, at may nalangin niya, nga na. Iba ko, nung ini na akwang lumabas, subali mo nung eke inuman, malyari ing kaburian mo. At may balik yang pepasibayo, at di sanong matudtud, uling ding matara, pabayat la. At likwanong pepasibayo, may kuya, ampon may nalangin 3 ukdo. Gingkas na, itamuring sinabi na. Kanita inayano ding alagad at sinabi na karela, sulong, matutod na kayo ngeni at painawa. O ini, ing oras malapit na, ating anak ning tao, mi paglinguan niyang miyabiye, king gamat ding makasalanan. Talakad kayo, makota mo, o ini, lalapit ne itang miglingu kanako. At kabang sasabiya mo, o ini Ihudas, ametong karing 12, di natangya at abeno ding maldang tao makatalibong, ampon magpalo-palo. Ay iba't karing punding saserdotes, ampon makatuwa king balayan. Ngeni ing miglingu keya, dininanong metong atanda, nga na, ing uman ko,
Yayto, dakpan niya. At balos siyang linapit kang Jesus at sinabi na, Bapo, Rabi, at inumani. At Jesus sinabi na kayo, Kakaluguran, daptan mo insangkan ning ingayan mo. Kanita, linapit la. At telanande Jesus, amponde kapande. Ato ini, ing metong karing abe ng Jesus, ginawang ya at begot ne ing kayang talibong. Layon sinugat ne ing ipus ning matas a saserdote, at leko ne metong abalugbog. Sinabi naping Jesus kaya, Isublime ing talibong king kabibilyana, uling di hanggang gagamit talibong, matelaking talibong. Isipan mo galang king eko makayawos kang iba ko, at ya, ngeni mo rin, padala na akong migit king 12 tapok a angeles. Makananulang matupad din kasulatan, adeti sa sabyanda, king kailangan ing malyari ing makanyan. King oras sa ito, sinabi ng Jesus karing malda, Linagay kong dakap ka na ako, anting metong nga papanako. Magtalibong, ampon magpalo-palo. Aldo, lulukluk ko king pisamban. Tuturo, at eyo ko dekapan. Dapot itingan me palyari, bang matupad la ding kasulatan ding manula. Kanita ding hanggang alagad, likwande at pesitakas la. At ding dinakap kang Jesus delare kang Caifas, amatas a saserdote, at nung nula makatipon ding eskribas, ampon ding makatuwa. Dapat ti Pedro tinukiyake ang makarayo, hangga king patio na ning matas a saserdote, at may lawos siya kilog. May kiluklukan niya karing manibala, banang akit ing kawakasan. Ngeni ding punding saserdotes, manggana ing mabilog a konsilyo, menintun lang saksing malaram laban kang Jesus, bareng apapate. Dapot elamenakit, bistat man dakal lang malaram asaksi ding dinuro. Dapot ding katatawlyan at ing aduwang dinatam. At sinabi ra, Iti sinabi na, atin kong upayang lasak king pisamban na ning Diyos, at italakad ke king katlong aldo. At tinalakadya kanita ing matas a saserdote, at sinabi na keya, Eka makibat na anuman, nano iting laban da keka deting saksi. Dapot Jesus e bubulad, at ing matas a saserdote sinabi na keya, Ipanyawad kong lubke ka king uli na ng Diyos amabiye, king sabihan mo ke kami, nung ika i Kristo, ing anak ng Diyos. At Jesus sinabi na keya, Ika sinabi mo, makanyan man sasabihan ko ke kayo, king manibat pangeni, akit siya ing anak ning tao, ang makalukluk wanananing kayo pa yan, at datang iya, babo ding bika ding banwa. Kanita ing mata sa saserdote, ginabak na ing kayang imalan, nga nang sinabi, Minyong paya, nanantala pa ding saksi, Oy ni, ngeni dindam yun na ing sumpa. Nanong ka rin king lubyo, at ila may kibatla kanita ngara. Karampatan kaya ing kamatayan. Kanita liran de lupa at timpaling, at dingaliwa, pinyugat de king sirul. Ngara, ulan mo kami o Kristo, nino ing tinod keka? Ngeni Pedro makaluklukya luwal king patio, at linapit siya kaya ing meto nga ipus a babayi, nga na. Ikaman, abe na kang Jesus a Galileo. Dapot siya, lingad na king arapan ding sabla, nga na. Eko balo, isasabihan mo. At panuwal na king pasbul, ikit nening metong pang ipus a babayi, at nga nakaretang atyo ka rin. Iniman, abening Jesus Nazareno. At pepaalyan neng pepasibayo, ang makilawok sumpa. Eke ake kilala ing taong yan. At miuman-uman ditak, lepitan dedetang karin makatalakad, at sinabi ra kang Pedro, Katotuan ika, metong ka naman karela.
uling king pamanyabi mo, pakilala na ka. Kanita, megmulaning may nagkas, ampon sinumpa. Kaya kikilala ing taong yan. At itamurin, tinulaw kya ing meto nga tatsyo manok. At aga na ka ng Pedro ing amanong gingkas ng Jesus. Bayo yatulaw king tatsyo manok, ilingad bukong makatatlong ulit. At linwalya kanita, at may nangis siyang kapait-paitan.